ya kak? Marcelo. Kasih Selo ya. Selo, kakak punya ondel-ondel nih. Wawa mau, Wawa ondel-ondel mau. Nih ada. Ondel-ondel jingkrakan, yuk. Ngomong sama tante ini. Palanya nyale berkobaran, yuk. Ondel-ondel ada anaknya. Di depan. Nyala der-der. Dedek, nih ondel-ondel nih Celo, mau nggak? Mau nggak? Wawa mau nggak? Wawa mau nggak? Mau nggak? Ini punya Celo 2. Punya kakak 2. Opa kesini ya, suruh opa Besok kalau opa kesini dibawain ya. Iya. Besok opa kesini ambil barang. Ntar dikirimin ya sama opa ya. Oke, dadah. Dadah.